Mano ba shim kabu nangkang, shim kabu kinong mikmat ne shim kabu ki pajba. Kublai jibun parlok bapilak pejaki video haganega channel kabangi ai kerteng kasi infotainment. Hagi election ki syait keren bha ya kapisa kumbanga syait ong. Teha bagi keren ya kapisa mano bashim kabun nangkang hadu ba hakini kisngi haman ki election ki don baik ki jing ya thu kana bat ki jing ya keren tang ya kapisa banyo ya kejubab ke basyai nyemla man ong baki day tang ki kandidat ki bashim kabu bat nyemla ru ban ong batang ki pajba ki bashim kabu ki don hala kejaka kadon kejing ya per na kawai ke konstituensi sya kawai pat ke konstituensi kidon ki kandidat ki bagi pajba ki sengau it bat sengau syania bha anda ki layeng haki election bat ki laklong ki kertong haki election ki kertong ru ki la sedang ban kular ki baki ki kwa ban kular bat ki bagi pajba ki ud sya ki kertong kini ki kertong pat tang ban yo ya ke jingjob ki keloi ban kular ya ke beneng ke kendau ha ke por election harai hadin pat bala job ki ya le ban kernau pajba bun ki kandidat ki bamju kwa ban ya kendu ya ki ru pajba ha ke por bagi la job ya ke election. Dena kata kadau ki babon ki pajba ki sengau dom bat ki sengau bitar ya kini kir komle ki bakum kine kumta ki pajba ki ong ap endala poi ke por election ngin sale da kekam kumta haki por election da kwa ban lek piknik ru ki lek pan na ki kandidat dala poi ke por ki ba ki kwa bamdo ki leipan baido naki kebasngau si shushu kalong kene bahaba ki lejingya sengru ki don ki bapan bai kali naki kandidat kane kadai kajingle kaba yai na kapor shekapor hagi por election hagi ne ki shipeu kasan snem baladep don kertong ndaki la job laki day yo MLA neu MDC andau la job ula pelong sim ya ki katu kane te kiru pajba anda kala iya kane kiru ki kwa ban yo jing mentoy lang kum ba yo jing mentoy uto we te kum ta anda kila wad lat hapo san snem ban ya kendu yo kandidat kim yo lat te habekut andau kandidat ulami pertai kam tam shwa ke election ki pajba ru ki shim kabu yo kandidat bat ki pan ya kano kabam ya hap nau kandidat kumta ki kandidat habalong ki election ki lut kesan bha kabai kali kabai kiat bat kita ki bai piknik ki bai khawai bat kumta terter kumta marsen job uyale ban shina kabut kabor ba unjo ban penmi ya ketu ke baula pelut ha ke por election de kumta ha ke jaka bo un treibha na kamtau pajba uyale ban penmi shwa ya ketu ke bailut ha ke por election hadin balami ke bailut uyale ban pelang ya ke ba un pelut ha ke por election ke ban sawan tikumne shikumne kayat u kandidat uyale ban penmi ya ke bailut bat plus bat ke profit andau layo hakabor pajba pat marsen poi election kelam jit shu yo badan kasap bat yo badan gamen sim sekri ki jit bej kat yo ba aishwa namar ki ong ladam yo mentah nyenam yo lano namar ki neki politician ki long hi kumju andrei kidang don hi ki kep ki baki pajba ki penjeng da ki bru ki badon shisha ka mensim ban syakri bat ki badon shisha ka sab ban syakri hanrai ki don pat ki kandidat
tang syuyok ya ke syuki yo pajba ki sedang balik kelet bad ya ke jing I jong pajba ki sedang balik kelet bad ki tahu profit kumba tahu kini ki wei ki kandidat ki ba penlut da ke pisah baki ru kin roi ha ke spa gapau bad kin roi ha ke jing dan jing em ladangi ya keren ya kene ke benta ngemla ban batai ki don ki khep ki baki kandidat lani kita ki kertong anda ki lajop ki shim kabu yo pajba ki pelut ye ke ha ke rekom ke bam yahap bat ki ruspa tang ya lajong ki don pat ki pajba ki bam kuak syu ban ye keren ye kita ki kandidat ki badon kesap ki wat baik kat show badon kaspa ban pelut syua ke election tekum ta kane kayat hakini ki por ki baladep handrengi I hakane ke jela jongi nadu bamiu pra ki kendang ken srat ki sinang ki tau wat ki jaka sorru kat sibapai tangsha upra hatu kane kala dei ke por bagi pajba kin pai syaki eke ki bomdon kam ban pelut pisah hatu ki pajba kila kwa shisha yo pra batkin pen I shisha da ke jubab ke babiang hakane ke election MDC lane kene ke jingsong shit pra kan kuno tang haki rensan sosial media bat haki wei ki jaka tang ban susong shit hau pra han rei kabut syawai sejubab pajba da ke ba pipi komen hapo kublai shibun in sekenduk pat hakawai ke video